Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye mu bice bitandukanye, abari burasirazuba, iburengerazuba, turizera yuko mumeze neza kandi mukomeje kurindwa na Nyagasani. Abari muri Amerika, Australia, Canada, reka tubifurize umunsi mwiza kubera kuko mwebwe muri kumanywa. Hanyuma turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku minsi 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avanze n'ikiganiro ndetse n'ubusesenguzi, aho tugiye kuba iki kiganiro kinyura kuri Murenge Today TV ndetse na Gakondo TV. Muri izi studio z'aya macano yombi cyangwa se mu imirongo yombi ni Muhasha Fidel nk'abafatikanyije na mugenzi wanje w'umunyamakuru kuva kuri Gakondo TV Hozbone Ndagiro. Hanyuma ibyo tugiye kuba twifashisha cyangwa se ingingo tugiye kuba twifashisha muri uyu mugoroba, muri aya makuru no muri iki kiganiro turaza kugaruka ku byavuzwe na Marco Rubio kubijanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone turerekeza i Kinshasa, Lieutenant General Obedi Rwibasira yahagaritswe kandi ashobora no gufungwa na leta ya Felix Tshisekedi Chilombo. Nanone hariho renforcement cyangwa se kwiyongera kw'ingabo mu bice bya Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajaruguru, precisement muri Walikale. Ibi turaza kubabwira uko byifashe muri aya makuru. Nanone hari imvugo twagira ngo tuze kugarukaho irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bitandukanye. Imvugo iri kuvuga ngo nimba referendum ibayeho ikozwe na Tshisekedi cyangwa se guhindura itegeko nshinga no kurivugurura, hazabaho gukonjige cyangwa se gukonjige, sinzi uko nabivuga mu rurimi rwacu, verbe avancer au temps présent. No kuvuga ngo ibi ni bikomeje kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo mu bice byamaze kuba libere. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri uyu mugoroba. Nanone nimba dukurikiye utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo tuze kubana. Mbere yuko wenda tuza gutangira n'izi ngingo, nagira ngo mbanze nakire mugenzi wanje. Wiriwe Hozbone? Wiriwe neza bwana Fideli. Umeze neza? Yego tumeze neza, namwe mwiriwe neza? N'amahoro. Akazuba ndabona kakugezeho. Akazuba katugezeho, ubu ni igihe cici, harimo n'akayaga, abantu bazici baravyumva neza cyane. Yego. Eka dukomeze twifurize abadukurikira ibihe byiza n'amahoro ya Nyagasani. Hanyuma rero nkuko twari tumaze kubivuga, nagira ngo duhere kuri iyi ngingo duhereye mu murwa mukuru i Kinshasa. Kuri iyi nkuru hari umugenerale nako n'umuriyetena generale igrade iri hejuru. Urabizi ko muri communauté cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi, nubwo umuntu iyo yageze muri ruya rwego ataba akiri uwo bwoko, aba yamaze kuba uw'igihugu. Lieutenant General ni umuntu ukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu batutsi n'abanyamurenge twari dufite cyangwa se dufite aba Lieutenant General babiri. Ubundi umwe barayimuhaye kubera discrimination barayimwambura. Uyu nguyu ni General wahoze ayoboye la police, Inspecteur General Charles Bisengimana, barayimwambura, baraye bayimuhaye kubera amacakubiri. Hanyuma abandi dufite ni Lieutenant General Pacifique Masunzu wamaze gukurwa mu mirimo yiwe. Uwa kabiri twari dusigaranye ni General cyangwa se Lieutenant General Obedi Rwibasira, umwe akomoka muri Kivu y'Amajaruguru. Uyu ni Rwibasira Obedi. Hanyuma Masunzu agakomoka muri Kivu y'Amajepfo. Masunzu baramwicaje, bakunda kuvuga hano mu mvugo za hano z'igiswahili cyane iwacu ngo iko kumambuzi. Kuvuga ngo ari inyuma iriye baramwicaje kugira ngo bazomusubize muri uriya mwanya yari arimo cyangwa se bongere bamuhereze fonction nziza, biragoye. Uyu nguyu nawe yarasigaye ari muri fonction kandi yagiye asima fonction zikomeye hano mu gihugu iwacu. Ubu yarayoboye, niwe waruhagarariye ibigo byose by'amashuri. Biba harimo ma academy, harimo ibiki za Kamina, za Kitona n'ahandi hatandukanye. Niwe waruhagarariye amashuri ya gisirikari muri Kongo, ariko ubu ngubu bamaze kumukuraho. Ibi uku kumukuraho
wowe nk'umwe mu bakurikirana politike yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari ya Kongo by'umwihariko, dore ko niyo turi kuvugaho, uku kumukuraho uyu mugabo nta kosa rimugaragaraho, ntacyo bamushinjije kugeza ubu baratubwira, ariko bamukuyeho bamusimbuza undi mu general major. Urabyumva gute, ubyakiriye ute kuba uyu mugabo bamukuye mu mwanya wiwe? urakoze cyane bwana Fideli. Gukurwa mu nshingano cyangwa se mu mirimo k'uyu mu Lieutenant General ukomoka n'ubundi mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo si igitangaza cyane kandi si n'igishitsi ku babyumva n'abakurikiranira bya hafi politike yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ibi ngibi ni ibintu byatangiye kera ubwo iyi mirwano yatangiraga. Dushobora kuvuga ko ari intambara zatangiye mu 2017 mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, iza gutangira 2022 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo M23 yavaga mu buhungiro mu gihugu cya Uganda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, bakaza kuba bakwishira hamwe bakarwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Dusubira inyuma gatoya, 2017 mu ntara ya Kivu y'Amajepfo bw'imirwano yatangiraga cyangwa se ubw'intambara zatangiraga, wabonye ko abasirikare benshi bakomoka mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri izi ntambara kuva mu 2020-19 kuzamura kugeza uyu munsi wa none, nibwo abasirikare benshi bakomoka muri aka karere k'intara ya Kivu y'Amajepfo cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge n'abandi baswahilifone bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo bagiye bagirwaho ingaruka n'iri vangurwa rikorwa n'iyi leta ya Kinshasa. Wabonye ko abasirikare benshi uhereye ku mapeti matoya ukazamuka ukagera ku bajenerali bagiye bafatwa bagafungwa bazira ubusa ntibahamwe n'ibyaha, ariko n'ubundi bikaza kuba birangiye bafunzwe. Ubwo n'urugero rwiza twaza kuba dutanga muri bamwe bariho, ngira ngo wabonye ko ejo bundi Colonel Ruterera bamukatiye imyaka 14 yo gufungwa nta cyaha na kimwe cyamuhamye, karengane. N'abandi basirikare benshi bakomoka muri intara ya Kivu y'Amajepfo cyane cyane noneho abaswahilifone n'abatutsi muri rusange bagiye bagirwaho ingaruka. Kuba uyu mugabo bamwambuye inshingano, ahubwo uvuga ngo niki kigiye gukurikiraho? Yes, uyu mugabo kumwambura inshingano nuko hari ibyo bamukekaho bitewe n'iyi discrimination cyangwa se ivangurwa bakorerwa, bakabashakaho impamvu za hato na hato zidafite ibimenyetso, bakabura uburyo babageza imbere y'ubutabera kugira ngo babashe kuburana cyangwa se kwisobanura ibyo baba bashinjwa, ahubwo bakabanza bakabinyuza mu nzira imwe yo kuvuga ngo reka tubanze tumukure mu mirimo ye tumusimbuze ubundi, mu gihe n'ubundi igifatika cyangwa se ibyaha bifatika bishobora kumuhama, bishobora kumukoza mu mirimo yiwe bizaba byarangiye kuko tayari bazaba bamaze kumwicaza, ku buryo uyu mu Lieutenant General ashobora kwicara atari mu kazi kiwe, ndetse bikanamuviramo byo kwicara by'igihe kinini. Turababona abasirikare benshi cyane benshi barimo ba Colonel Bisogo, urabizi ko bamaze imyaka myinshi bicaye, Olivier Gassi turabizi ko nawe uyu munsi wa none yicaye, General Pacifique Masunzu uyu munsi wa none aricaye, n'uyu nawe ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari nawe warusigaye wabaserukiraga abatutsi muri rusange, wari uri muri iyi leta ya Kinshasa, leta mbi ikomeza kwica abaturage no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Urabona ko nawe kera bamaze kumuciraho dosi. Ikigiye gukurikiraho nuko tugiye kubona ko ahubwo nawe agiye kuba yajanwa Ndolo cyangwa se Makala, bakabona kumukurikirana ari hariya kandi atari mu nshingano z'imirimo ye yari afite. Urakoze cyane, reka dukomeze tubihange amaso nk'uko wari ubivuze. Ni akarengane, umuntu azava akurwa mu mirimo wenda abaye retired cyangwa se ari ikosa ryagaragaye, ariko ese ubundi bwana Fideli, iyo ubona mu nzego za leta nta musirikare cyangwa se umuyobozi uwo ari we wese, kuko uriya yarenze kuba umusirikare n'umunyapolitiki, uriya n'umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu ku mwanya wa perezida kandi akakiyobora neza. Uvuye kuri kapiteni ukazamuka, ni abasirikare baba bamaze kwinjira mu cama neza, bamaze kuba abanyapolitiki. Usanga abakapiteni ugasubira hasi kuri ba Lieutenant, Lieutenant n'abandi, iyo ngiyo ari amapeti yane matoya ntazi kuko nje umusivile. Usanga iyo hagiye gufatwa ingamba nk'izi ngizi zo kugira ngo umuntu abe yakurwa ku nshingano, agomba kugaragarizwa ikibiteye. It's either ni umusaza imyaka imaze kugenda ageze muri za bukuru, izo nshingano yari afite ntazishoboye, bikaba ngombwa ko bamukuraho bakamusimbuza uwundi cyangwa se bakamushyira mu zindi nshingano. Ariko ubona ko iyi leta ya Kinshasa noneho iyo bageze ku bantu bakomoka muri Est ya Congo,
iyo babicaza nta mpamvu iyo ari yo yose hakaza gukurikiraho igifungo. Ushobora kuvuga ko n'ihohoterwa n'ubundi rikorerwa ikiremwamuntu ndetse n'amahanga agomba guhagurukiramo, kuko aba bagabo ntawamenya ngo bazirike. Tshisekedi muri Kongo nta musaza ubamo. N'umusaza ungana, ndavuga ndetse ndatanga uruherugero ni kuri audio ntago bari kutubona. Umusaza w'imyaka 80 aracaba mu gisirikari cya FARDC, ku buryo wa musaza ubona utobasha no gutwara n'imbunda. Wa wundi umwana w'uruhinje w'imyaka 10 ashobora kugenda kamwaka imbunda. Wa musaza udashobora wenda imbunda yabasha gutwara ni revolver cyangwa se pistol, ariko wa musaza udashobora gutwara imbunda ya Kalashnikov aracaba mu gisirikari cya Kongo. Nibo benshi barimo. Uzarebe mu manama, nushake wenda sinzira mu nama nyinshi bagenda bagaragara bari mu buyobozi hejuru. Wabibonye kare, Ciwewe nawe ari kuburana uyu munsi yiriwe mu rukiko. Ngira ngo wabonye insaza zari zirimo hariya zimuhata ibibazo. Ndetse ntawe tuza kuba tumugarukaho Ciwewe uri gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ngo kuba ngiwe mu rugo barahasanze yarashizeho departye mu gisirikare bakunze kuyita Amura. Ubuse tuyite kare Amura nawe yari yarashinze iwe mu rugo. Reka tuyite ko ari uko bakoze iperereza nibyo arimo arazira, bavuga ko yashatse kugumura igisirikare ndetse no kubangamira ubuyobozi. Hakaba harimo kandi no kugambanira igihugu. Yego. Ese aba bajenerali bose bo muri Kongo bakomeza kugenda bafatwa bagafungwa bakageza n'imbere yo kutabera bagize ibahati zo kuhagera, kuko ni bake bahagera. Ciwewe Nyirango amaze imyaka myinshi yarafunzwe, uyu munsi wa none nibwo arimo araburanishwa. Aba basirikare bose kuki bashinjwa ikintu gisa kimwe kandi bakomoka hamwe? No kuvuga ngo ico generale lieutenant generale Obedi Rwibasira ari kuzira, nico generale Yave Filemo ari kuzira, nico generale Christian Ciwewe wahoze ari chef d'état major ari kuzira, nico generale Rora imbere yazize, nico colonel Nyamushebwa yazize, nico generale lieutenant generale Masunzu yazize, ico colonel Nyamushebwa, colonel Ruterera, ndavuga ndetse ndekende. Aba bose mvuze n'abaswahili, n'abantu bakoranye na Kabila. No kuvuga ngo Tshisekedi aje ku butegetsi yashizeho systeme nimba byibuka neza ivuga ngo agiye kudebolone. No kuvuga ngo urabona iyi mike aka kantu gafunze hangaha, uku gafunze karafunze, kugafungura iyi mikrofone igasambuka nuko kadebolone. Nukuvuga ngo no gusambura igisirikare. Yego. Nukuvuga ngo hari ibintu yasanze bifunze, ubundi kudebolone biva mu ijambo bulo. Amaburo ari yankari yabafunze ku modoka urabizi ko bayafungura. Iyo bayafunguye baba bari kuyadebolone. Nukuvuga ngo nawe akigera ku butegetsi yavuze yuko yasanze Kabila yarafunze ibintu, notama igisirikare. Aravuga ngo ni nacyo yishingikirizaga, akavuga ngo iriya myaka 5 ya mbere ngo yararimo kudebolone. Noneho aba basirikari bose tumaze kuvuga nabo tutavuze Kinshasa hari yamye abasirikari wa mugabo we batagira uko bangana. Wabivuze ngo umusirikari wese, officier supérieur wese guhera kuri majoro nimba ntibeshe abari ntabakira umusirikari gusa. Aba nubwo bavuga ngo abasirikari ngo baba ari apolitike, ntago baba ari abanyapolitike, ariko mu mategeko bivugwa kuko a partir ya officier supérieur, kandi officier supérieur ahera kuri major. Aba officier subalterne bahera kuri capitaine, sous-lieutenant, lieutenant gutyo. Urumva? Aba bose barunze hariya nta kindi bazira. Tshisekedi yabonye ko yari afite imigambi yaramaranye imyaka n'imyaka y'amacakubiri, yahawe ingoma, iyi migambi iri muri we. Aravuga ngo kugira ngo nzagere ku migambi yanje n'izi gahunda zanje, aba batipe bahari bazambangamira. Aragenda bafata umwe baciwewe, arabakura ku mwanya wo kuyobora ingabo. Umuntu wese abona utari umunyakasaye, umuruba cyane umuruba, umututsi, umunyamurenge, arabafata bose agenda bigizayo. Niko gufata kugenda bigizayo. Bariya yari yaragiye asiga simpuwe yari yarabagiriye.
kuba Amasunzu yari yarabanje aramurekera kuri zone ya 3 abanza kurekera aba ngaba turi kuvuga ba Obedi Rwibasira. Simple yari yarabagiriye hariho umurongo bagomba kugenderaho, hariho timetable ye niko babyita. Timetable ni orere. Yego, hariho orere bagomba kugendera, bagomba kuvuga ngo uyu mwaka tugomba gukuraho uyu n'uyu, uyu mwaka tugomba gukuraho uyu n'uyu, uyu warusigaye niwe warusigaye wenyine nawe bamukuye. Ba General Padiri barafunze uyu munsi, wambwira ngo araziriki yari komandare Joseph Kikwiti nabari. Nukuvuga ngo ni system ashaka kubigizayo abamareho bose, ni icyo bazira bose ni kimwe, n'utuntu gusa agenda avuga ngo traizo ariyo kugambanira igihugu, ngo yari ari kugumura abasirikare. Uwo gumura we yugumura ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bari mu Kongo. Abantu banibuke ko yabayeho umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, ingabo za FARDC. Ariko kandi tuza kuba tugaruka ku bijanye n'ikibazo kiri mu gihugu ca Kongo muri rusange, ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu, ndetse wabonye ku munsi w'ejo uburyo byagenze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo bari bahamagaje ville morte. Ni itsinda cyangwa se C64 abari ku ruhande rwa leta nabo cyangwa se ku ruhande rwa Gisegeti ni C4. Ubona ko mu by'ukuri Gisegeti afite intambara nyinshi arimo arahangana nazo kuri uyu munsi wa none. Gisegeti arahangana no kuba ashaka kwigumira ku butegetsi, ariko kandi ubona ko ari gukomeza kugenda akora impinduka anyuze mu nzira yo gufunga abasirikare. Ahangaha hari umukongomani umwe wavuze, ni umusesenguzi mu za politike, yavuze ko Gisegeti ari gukoresha ububasha bwiwe, harya haba justice n'ubutabera ni muri rusange. Mbese Gisegeti nibyo arimo arakoresha, hari justice ari gukoresha pouvoir, ububasha afite mu nyungu ziwe rusange bwite, mu nyungu ze bwite. Ni ukuvuga niyo ntwaro Gisegeti arimo arakoresha kuri uyu munsi mu gukomeza guhanura cyangwa se mu gukomeza gutsikamira aba basirikare bakomoka muri Este. Ukanibaza bwana Fideli, mu minsi yashize ubwo intumwa za Gisegeti zagiriraga uruzinduko kwa Joao Lorenzo, urabizi ko ari umuhuza muri ibibazo by'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, kuba yarabayeho n'umuhuza, bamutumaho ko agomba kumvisha abanyekongo ikintu cyitwa referenda, kuba Gisegeti bamutorera kuyobora manda ya 3. Ubona ko ibi byose ari intambara zihari, abakongomani ntibabyumva, bavuga abaturage. Hari abanyapolitike batabyumva, ubwo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Urabona ko Gisegeti ashaka gukoresha ubu bubasha afite bwo kuba kowe ari we jambo rya nyuma mu gihugu, agomba kurikoresha mu buryo bwo kubangamira abaturage, akigumira ku butegetsi. Byose ibi ngibi bigenda bihura bitewe n'uburyo Gisegeti adafite aho ahagaze. Ni nko kunyura ku kiraro cy'umugozi, ni nkako twabigereje. Cyakindi cyo nza mbona muri Nyungwe kikajubangana, Gisegeti nta cyahagaze. Nagira ngo iyo ngingo warusuleve iriya wenda tuyirekera aho ngaho, nta kintu Obedi ari kuzira, ariko kandi bari babizi kuko bazabizira. Baraburiwe inshuro nyinshi, ni muvi yo ngiyo musange bene wanyu b'Abaswahili mufatikanye lite, mufatikanye muri revolution, baranga kubera amafaranga. None amaherezo yabo nariye. Imana ibaturindire, kandi nibona ko ari ngombwa kubatuzanira, izabatuzanire n'abandi bose kuko turabakeneye. AFC izababarira. Iyi ngingo tuyihuze waruzanye yo guhindura itegeko nshinga, tuyihuze n'iyi mvugo iri kuvugwa hano. Hari ibinyamakuru byinshi nakomeje kubona bafata amafoto ya nyakubahwa Cordo Corneille nanga bagahuza nabyo, bakavuga ngo niharamuka habayeho iyi referendum, hanyuma hakabaho guhindura itegeko nshinga cyangwa se kurivugurura. Hari naho nabonye abadepite noneho bavuga, barimo umudepite ukomoka hano muri Kivu y'Amajyaruguru witwa Patrick Munyomo, bavuze ngo Tshisekedi ngo barasaba ko manda ya perezida muri Kongo iva ku myaka 5 ikaja ku myaka 7, ngo muri iri tegeko nshinga rishasha rizaza. Icyo kintu cyahise kimbwira yuko, cyangwa se ntekereza ko n'iri tegeko nshinga rishobora kuba ryararangiye.
hasigaye gusa ibingibi bari gukora ari kugenda bakangaza bakagaruka kugira ngo bari kugenda bisunika. Uribuka batangira bavuze yuko ngo ku itariki 20 z'ukwa gatanu kwashize ngo aribwo bazakusanya ibitekerezo bakabishyira hamwe bakavuga nimba abaturage bemeye ko Tshisekedi hagomba kubaho iyi referendum, itegeko nshinga rigahinduka. Bukeye bakubitamwa kandi bari kugenda bakubitamwa akantu, nukuvuga ngo nje nahise mbona ko iri tegeko nshinga rihari byarangiye, kuko indepite n'abasenateri ntabwo yakwipermeta kuvuga ibi bintu adafite icyo yishingikirije. Hanyuma AFC nayo nkuko biri kuvugwa nta communique cyangwa se nta nyandiko iri officiel irabivuga, ariko biri kuvugwa ko nibaramuka babikoze ibi bintu ngo hazabaho conjuguer verbe avancer au temps présent. Ni ukuvuga ngo ni j'avance, tu avances, nous avançons, vous avancez, ils avancent. Urumva ngo hazabaho gukonjiga iyi verbe kuri temps présent. Ni ukuvuga ngo iyi verbe avancer ijana na tombe. Niba avansaga hazabaho tu avance hata ngo areke kuba ahantu hato. Ibi bintu urabona biri kugana hehe? Urabona hatagiye kuvuka ikindi kintu, hatagiye kuvuka intambara. Turi buze kugaruka gatoya haruguru mbere yuko tuza kwerekeza muri Amerika kuri renforcement zihari. Urabona hatagiye guturika ibintu bikomeye muri iyi minsi, dore ko Nyakuba Corneille Nangaa yavuze ngo uyu mwaka turacyaritegereje rya jambo wazaba nk'ibintu bikomeye. Na General Sultan Makenga niba bibuka neza umwaka ubwo yarangira araganiriza abakadire mu mujyi wa Goma, nawe yabigarutse avuga ko uyu mwaka turimo ubwo yatangiraga ko ariho hari akazi kenshi kuruta uko byari bimeze. Tekereza kuva 2022 kugeza 2025 ubwo bafata umujyi wa Goma mu myaka igera muri 3 bari mu mirwano, ariko akavuga ko uyu mwaka wa 2026 harimo akazi gakomeye kuruta iriya myaka yindi. Ubona ko iyi politike bayisobanukiwe bano bagabo, bazi ibyo barimo. Ni ukuvuga ko bari babifitiye amakuru kandi banafite ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo yateguje abaturage. Ni abatumva ariko amakuru bari bayazi kandi baranayafite. Ngaruka kuco wari uvuze bwana Fideli ku bijanye n'umutekano uburyo umeze muri aka karere kacu ku burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane intara ya Kivu y'Amajepfo n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no kuba M23 twirwanaho n'ubundi bagaragaza ko bagifite ubushake bwo kubohoza igihugu. Gahunda yabo ntiragerwaho, igomba gukomeza. Ubu ngubu impande zombi zariteguye, ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo no ku ruhande rwa AFC M23. Nta munsi n'umwe tudashobora kuvuga ko intambara ihari. Intambara irahari mu gihe Gisegeti akiri ku butegetsi. Intambara irahari mu gihe M23 itarakorerwa ibyisaba. Urabona ko M23 isaba uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abaturage muri rusange, kuko icyo bashaka impinduramatwara mu gihugu. Yes. Ukabona leta ya Kongo nayo ntikeneye M23. Barasinya amasezerano umunsi ku wundi, uhereye za Nairobi, Rwanda, ukaja Katari, ukaja ahantu hose bakoreye ibi biganiro. Ukabona ko Kinshasa ntifitemo ishaka habe na rimwe ryo kugira ngo aba opoza babo cyangwa se aba M23 twirwaneho. Usanga bose bafite iyi gahunda yo kuvuga ngo twebwe ibyacu bigomba kugerwaho, abana nabo bakavuga ibyacu bigomba kugerwaho, kuko mu nzira ya diplomasi ubona ko bitarimo birakunda. Wapi byaranze, inzira ya diplomasi yaranze, kandi ariyo ubona ndaguciye mu ijambo. Iyi nzira ntabwo yanze, Tshisekedi niwe wayanze, ahubwo ashaka gukoresha inzira ya gisirikari. Rero mu gihe Tshisekedi yanze, inzira ya diplomasi yaranze. M23 ntizashira mu bikorwa ibyo ku ruhande rwayo ngo nirangiza ifate n'ibyo Kinshasa yakagombye kubishyira mu bikorwa, ntibiba navyo ibyuzuze kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba. Hagomba kuba ubwumvikane hagati y'impande zombi. Urabona ko uyu munsi wa none Kinshasa dushobora kuvuga ko n'ubundi niyo nyiri bayazana uyu munsi, kuko Gisegeti inzira zose yazigerageje byanze, kandi nawe yamaze gututeguza nk'abakongomani ko mu gihe intambara ikiri mu burasirazuba bwa Kongo amatora ntazaba.
atanga urugero rwa Ukraine kimaze imyaka mu ntambara, uyu n'umwaka wa 5 nabo bari mu ntambara, avuga ko mu gihe bari abatakoze amatora we ninde wo gukoresha amatora mu gihugu mu gihe igihugu kiri mu bibazo. Urabona ko Gisegeti we inzira asigaranye yonyine niyo kuvuga ngo reka nkomeze teza akaduruvayo muri aka karere ndebe ko byibuze ariyo ngingo izandengera. Guhindura itegeko byamunaniye, abaturage ntibavyumva. Iyo kuba ashaka gukoresha referendum abaturage ngo batore ko Gisegeti agomba kuba yayobora manda 3 imyaka 15 nabyo byanze. Urabona ko igisigaye gusa ni uguteza akavuyo n'akajagari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni hafite uyu munsi wa none hari kubera imirwano kandi ni kure y'iwabo. Gisegeti dushobora kuvuga ko nta mbabazi afitiye aba baturage b'inahangaha kuko ntabazi, ndetse n'abajanama biwe afite bakomoka muri ibi bice ntibakora akazi kabo nk'uko bakagombye kuba bagakora mu kumvisha, ahubwo usanga kenshi bakomeza kugenda bishiramo u Rwanda nabi kubera aba batutsi batuye mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo urebye mu bice bya Plaine harimo harategurirwa intambara mu gihe umwaka washize n'ubundi bari kwitegura urugamba, ariko biza kurangira M23 bakubise basubiza inyuma. Kugaruka inyuma kwa M23 suko babuze imbaraga zo gukomeza, ahubwo nuko bubahirije icyo amahanga yabasabye kugira ngo barebe ko amahoro aboneka. Ariko umukongomani yaravuze ngo retour njo ya mubaye, retour njo match, retour kabisa zamuzarira amazi mu gisosa. Yes, ukoze kuri Plaine de la Ruzizi duhite dukomereza kuri iyi ngingo. Amakuru ufite nuko muri Plaine de la Ruzizi nako siho honyine hari renforcement cyangwa se hari kwiyongera bari mujye mu Cyongereza sinzi ukuntu babivuga, abantu basigaye bakunda Icyongereza cyane n'abakecuru, usigaye baje kubabwira nimero ngo bakavuga ngo bavuga ngo 078 cyangwa se 079 ngo bakavuga ngo avuge ngo 07. Bakecuru niyo basigaye bumva, kandi turabizi ko abakecuru baza badukurikira cyane. Renforcement no kwiyongera kw'ingabo muri Kivu mu Cyongereza ni deployment. Yes, sinzi ukuntu kare kanshitse usaza no gusahuka. Hanyuma muri Kivu y'Amajepfo muri Plaine de la Ruzizi kuko wari ubivuze, hari abasirikari bavuye i Burundi ba FDLR bagera mu 3609 bavanze hamwe na FARDC. Aba ngaba bari za Kabunambo, bari hariya muri Sange, abandi bari Ruvungi. Amakuru mfite nuko ngo bashaka kugaba ibitero Katogota. Urabizi kuko birindiro bya M23 niho ifungiye na twirwaneho bari Katogota. Hanyuma abandi bari mu bice by'imisozi miremire za Kagogo. Muri bice byo mu Kagogo hari ibice by'indondo. Yego, mu Kagogo hari abandi basirikari nabo ngo bashaka barimo na P5, barimo ba Koboyi bagumino. Hanyuma abangaba gahunda yabo bo ngo barashaka kumanuka bagarasa kuri Kageregere. Ubwo simani bukaneza ahantu ingabo aho bashaka kurasa neza, kuko rimwe na rimwe hari igihe batubwira ngo Kageregere irimo aduyi, ubundi irimo ingabo z'impinduramatwara, ariko byumvikane ko ishobora kuba ifunzwe mu buryo buri strategique n'ingabo z'impinduramatwara. Bashaka gukorera ibitero simultanément cyangwa se icyarimwe, bagatera hariya noneho ngo bamwe bazadvatsinga berekeza mu Rwanda. Nibarasa Katogota, bamwe bazakatinga ruguru banyure iriya za Rubaya nako Rubarika bazenguruke bazaseruke za Nyangezi Kaziba wabugiye kure kandi, ariko ganariye muri Kamanyora ni muri Warungu territoire. Hanyuma abandi badivasinge banyuze inzira ya Ngomo, abandi ngo badivasinge bambuka hakurya, kuko izi FDLR ga n'abanyarwanda. Urumva nizo gahunda bafite. Basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Hanyuma kugira ngo nawe uze kugira icyo bivugaho, bari muri ibi bice Sange na Ruvungi. Hanyuma saho honyine Walikale naho hariho kwiyongera kw'ingabo nyinshi, kandi Walikale ho haravugwamo n'abazungu, haravugwamo ingabo zivuye mu mafunzo muri Israeli, sinzi n'ikindi gihugu nimba atari mu Bushinwa. Ibi bintu wavuze ngo
diplomasi yananiranye kuri Tshisekedi, ariko kuri AFC diplomasi ntako batagize. Urabona ko batagiye kuzana intambara, wa mugani wa wundi wavuze ngo Tshisekedi niwe uhoje gucamo igihugu. Wowe ku rwawe ruhande urabona bimeze gute, cyangwa se urumva ko diplomasi Tshisekedi yayanze iyi ntambara urabona itazatuzanira zatombe ibintu bikagenda neza? Urakoze cyane. Intambara yo kubaho irahari, nibyo natangiye n'ubundi nakubwira. Ubona ko kongera ingabo muri ibi bice niyo nzira yonyine, cyangwa se niyo formule yonyine Gisegeti arimo arabona ishobora kumutsindishiriza, ikaba ari intambara izamara igihe kinini. Ariko kandi Gisegeti niwe watangiye intambara. Ibice amaze gutakaza ni ibice by'ingenzi kandi ni ibice binini cyane. Agiye gutakaza n'ibindi. Rero kugarura zanga biya bahavuga basi ngo hari ingabo ziyongereyemo zitari za zindi zatsinzwe na M23 twirwaneho, ngo nizo zigiye kuba zigaba ibitero uyu munsi wa none. Umurundi ni wa wundi ntacahindutse, umuzungu ni wa wundi ntacahindutse. Abenshi bafatiwe mu mujyi wa Goma barasebye. Izi FDLR ari kuzana ni za zindi n'ubundi zatsinzwe kuva mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bakerekeza muri ibi bice byose banyura mu gihugu cy'u Burundi bagakomereza za Plaine. Ubona ko mu by'ukuri ku ruhande rwa Kinshasa nta cyizere gihari cyo kuba yatsinda intambara. Nubwo arimo arashaka kuyikoresha ni ukugira gusanga ahungabanya umutekano w'abaturage, akomeze kugira abaturage impunzi bava mu mihana yabo baja mu bice birimo umutekano n'amahoro, kandi usanga ko bisubiza ubuzima bw'abaturage n'imibereho yabo ya buri munsi nyuma, aho badafashwa ikintu cyari cyo cyose. Gisegeti rero gukoresha inzira bwana Fideli gukora deployment y'ingabo kandi ngo baze kugaba ibitero, arabizi neza ko ari ubushotoranyi arimo arakora. Hari uburyo kera abantu barwanaga ukabona umuntu bamurushije imbaraga, umukabona no kumwica bashobora kumwica, mwashaka kubakiza akaza babwira ni murekure ngo ni munkize ntamwica, kandi ari we babamereye nabi. Rero Gisegeti nibyo akora, abona byamucanze akirukira mu bazungu kuja gusaba ubufasha cyangwa se kuja gusaba inkunga y'ingabo, kuja gusaba ibihano, kuja gusabira bano ba M23 ibihano twirwanaho, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ari nabyo tuza kuba tugarukaho mu kanya. Mu minsi yashize ngiri ngo wabonye Donald Trump avuga ko mu ntambara amaze kurangiza kuva yagera ku butegetsi harimo intambara ya Kongo. Intambara ya Kongo ntitwigeze tubona irangira. Rero iyo urebera hamwe iyi ntambara uburyo yatangiye n'aho igeze n'imyaka imaze gufata, tekereza ko iyi ntambara ya Kongo wenda nta research nigeze nkora, ariko ku isi ishobora kuba nayo iri mu ntambara imaze imyaka myinshi. Ubwo reka tuvuge iwacu muri Sud Kivu mu misozi miremire y'Umurenge, kandi ari intambara igamije kubohoza igihugu cyangwa se kuzana impinduramatwara mu gihugu, ubuyobozi bubi bukavaho. Niyo ntambara tekereza ko ushobora kuba imaze imyaka myinshi, 30 irenga imyaka. Reka none ushaka kuvuga ureke kuvuga ino myaka 30 irenga, impereye hafi ubwo mbere ya 96 none uhera no muri izira zaragendaga zikarangira ubuyobozi bwasimburana. Urabizi ko abajeho bakasavubu zabagendeye neza, Laurent Désiré Pere Kabila nawe ntizamugendeye neza, Joseph Kabila nawe yaraje arayobora. Uyu munsi wa none rero Gisegeti ubona ko byibuze hagiye habaho changement y'imiyoborere, ariko uyu munsi wa none tuvuge ko ni intambara imaze imyaka 9 iri kuba, abaturage barayirambiwe. Ni intambara yakoreshejwemo indege bitigeze bibaho, ngire ngo mu mateka ya Kongo hakoreshwa indege nk'izi ngizi igihe c'abazimbabwe nico genza numva hakoreshejwemo indege ni muri za 96 ndatekereza, nico gihe hakoreshejwemo indege n'igihe cya RCD, si indege zakoreshejwe muri kiriya gihe si nk'ubu nyine cagiye harwanaga ingabo. Ubu nyine gahunda zisigaye inkeretsi zitarakorwa nizo batarakoresha. Ubu ngubu cagiye harwanaga ibisirikare, harwanaga umutwe ushaka kuzana impinduramatwara n'ubundi n'igisirikare cy'igihugu. Ariko noneho ubu ngubu leta yari igaragaje ku mugaragaro ishora intambara ku baturage. Nico gihe hagiye havuka azatwirwanaho, tubona twirwane iraje ihagaze mu kurwanira abaturage no kubarindira ibyabo. M23 iraje, ni ukuvuga ko iyi ntambara imaze gufata igihe kinini ku buryo abaturage bamaze kuyirambirwa. Sinema twakoresha ijambo kwinuba intambara bitewe n'ibyabo bagiye bitakara cyangwa se zangizwa muri iyi ntambara. Naho Gisegeti we nta bushobozi n'ububasha afite bwo gutsinda ino ntambara, ahubwo ica akeneye nuko ateza akaduruvayo mu gihugu kugira ngo we yikomereze ku butegetsi bwiwe.
ahari n'ahari kubera intambara ndahamya neza ko Gisegeti aryama agasinzira kuko nta sasu rimuvugira ku ruhande. Ukarebera hamwe kandi uburyo iyi leta yiwe ikomeza kugenda ibigaragaza, ni leta ifite ubushake bukeya mu gutanga amahoro y'igihugu, igihugu cyose kugira ngo kibe cyabona amahoro, ahubwo bafite ivangura ku buryo bavangura amoko amwe n'ayandi, kuko nzi ko neza n'umujyanama mukuru wa perezida Gisegeti n'abashinzwe sekirite n'ibiki harimo umubyara wiwe neza hafi bavukana. Urabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kongo Gisegeti arimo arabuhindura ku bwami. Nibyo bashaka, nibi byose bari kuvuga ngo bamwongere imyaka ibe 7, nibyo bari gushaka. Hanyuma tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba, bwana munyamakuru Hozbone, Marco Rubio ngo byifashe gute, bihagaze gute, ni ibiki kandi yongeye kuvuga, dore ko abangaba nibo bagenda badobya ibintu, nibo hanini mbona ko aribo babatuzanira n'ibibazo, ngo byifashe gute? Yego, ubwo ni leta zunze ubumwe za Amerika, Marco Rubio wamaze gutangaza ko abona ko ngo hari biri gushirwa mu bikorwa hagati y'ibibazo biri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ubwo ni umutekano n'ubundi ni imirwano. Urabizi ko Amerika ihora ishinja u Rwanda kuba iri ku butaka bwa Kongo, akavuga ko kandi uyu munsi wa none nyuma yo gufatirwa ibihano bamwe mu basirikare ba RDF byatumye hari byatangiye gushirwa mu bikorwa ku bijanye ku masezerano yasinywe mu kwezi kwa 12 muri leta zunze ubumwe za Amerika, Washington DC, hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Uyu munsi wa none bavuga ko hari birimo bishirwa mu bikorwa ku ruhande rw'igihugu ca Kongo ndetse no ku gihugu c'u Rwanda, hari ivyo barimo barubahiriza. Nuko kandi Marco Rubio ibyo atangaza, bwana Fideli, batangaza ibintu bidahabanye, guhabana n'ibidasa, n'ibyo turimo turabona kuri tele. Abazungu bari hano ku bw'inyungu kubera Gisegeti yabahaye umutungo kamere w'igihugu cya Kongo. Warabonye ko bitashimishije bamwe mu baturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bahora bumva ko mu gihe bavuze ku Rwanda, uzi ko umubano w'u Rwanda na Kongo utameze neza kugeza uyu munsi wa none. Yego, nubwo bagiye bagirana amasezerano yo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo, ariko n'ubundi nibigamije kuzana amahoro mu karere, kuko mu gihe ibihugu bifitanye amakimbirane, ubwo tuvuge u Burundi n'u Rwanda, imipaka irafunzwe, u Burundi buri ku ruhande rwa Kongo, u Burundi ntibwumva bino bihugu bindi, usanga rero aya makimbirane yose akomeza kugenda n'ubundi ahura, bigasaba ko ibi bihugu by'akarere bigomba kwinjira bigakorana kugira ngo bibashe gutanga umusaruro ugaragara ku mahoro y'abaturage ndetse no ku nyungu z'ibi bihugu kugira ngo bibe byabasha gukorana. Kuzatangaza rero kuvuga ko hari bitangiye gushirwa mu bikorwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi anatangaza ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo bitarenze muri uku kwezi tugiye kujamo, n'ukwezi kwa 7. Urabizi ko u Rwanda bo nta munsi n'umwe rwigeze rwemera ko rufite ingabo ku butaka bwa Kongo. Bavuga ko ingabo zabo ari iz'ubwirinzi, ari ingamba z'ubwirinzi bafite ku mipaka ibahuza na Kongo, bitewe n'uko Kongo ifite izi FDLR. Ariko kubera Gisegeti we ahora yirukira muri aba bazungu nabo bahora baza mu ruhande rwe kuvuga u Rwanda nabi, cyangwa se gushira imbaraga n'igitutu ku Rwanda kugira ngo babashe kubona ko hari ico barimo barabikoraho, bitewe n'ico Gisegeti yabashe kubahereza. Ubwari aya mabuye y'agaciro amasezerano bagiye basinya, ndetse ari byo benshi barimo barazira. Kandi aba bazungu Gisegeti we avuga ko abatutsi batuye muri Kongo niba yita abanyarwanda n'ubundi yageze muri ibihugu by'abazungu. Rero kuba ari abanyarwanda kandi ari abakongomani gusa, kuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, usanga wo burya bibabwiramo aba bazungu nabo bakabwira bakabishyira en general ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ibyo batangaza nta musaruro tubona nk'abaturage b'abanyekongo. Akarengane karahari, n'ibyo babona biri kugaragara ntabyo turi kubona. We hari ibyo ubona bigaragara ku ruhande rwo rwose kuri leta ya Kinshasa, ibitero birakorwa umunsi ku wundi. Mu by'ukuri imvugo z'aba bagabo usanga harimo amacenga,
hari ibintu bimwe basa n'abashaka gucanganyikisha abantu, kuvuga ngo hari ibintu birimo gushigwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo hari ibintu biri kugenda neza, hari ibintu biri kubahirizwa. Hanyuma akongera akavuga ngo turasaba yuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi izo ngabo z'u Rwanda bavuga bagendera ku mabwire, ku byo leta ya Kinshasa ibabwira. Ni ukuvuga ngo izi ngabo nimba bavuga ngo ni ingabo z'u Rwanda, ni uguhera kuri Major General Sultan Makenga na Charles Sematama, nibo bavuga ngo bave ku butaka bwa Kongo. Wabonye ko nabananga n'abandi batangiye kubita nabo ngo ni Abanyarwanda. Hanyuma ugasanga ibi ngibi harimo une grande confusion bashira mu bantu kubera inyungu zabo gusa, batabanje ngo bakurikirane ibintu neza. Ingabo z'u Rwanda nta na rimwe bigeze u Rwanda rwemera ko ziri muri Kongo. Natwe ubwacu turi muri Kongo ntazo tubona, ntazo twigeze tubona. Rero gufata ko ugaconfusinga AFC, ugafata Makenga ukamwitiranya, ndavuga ndetse ukaba wamwitiranya n'undi mu generale wo mu Rwanda kubera kuko amasura yabo asa, kwaba ari ukwibesha kunini, kandi ntabwo kwaba ari gushaka gukemura ikibazo kiri muri Kongo, ahubwo ni uguteza ikibazo. Ariko kandi nubwo yavuze ibyo byose, yavuze ko M23 ari ikibazo kiri muri Kongo kandi naco kigomba gushakirwa igisubizo muri iyi minsi ya vuba. Urabona ko n'ubundi haba harimo amacenga menshi. M23 si ikibazo, twirwaneho si ikibazo, AFC si ikibazo, ahubwo ikibazo kiri Kinshasa. Kuko Tshisekedi yabatumije bakabana nawe amezi 18. Ese icyari cyatumye abahamagara yagishize mu bikorwa cyarakemutse? Ahubwo ikibazo kiri Kinshasa, nibashake ntibaje gushakira umuzima mu bapfuye. Ikibazo kiri Kinshasa, niho hari ikibazo. Kimwe na bya bindi Bahati Rukweba yavuze, baba bamuzanye nk'ejo yaravuze ngo amatekste constitution y'igihugu nta kibazo ifite, ikibazo ni abatubahiriza. Iyi mitwe yanyu mwebwe bagisegeti nari amabandi yose mukorana, mwagurishije ubutunzi bw'igihugu pandano na neva, nimwe mufite ikibazo. Amatekste afite ikihe kibazo? Impapuro zogira ikihe kibazo? Keretse urupapuro rutaye mu mazi goshanyuka inyandiko ntizigaragare. Ariko uravuga ngo texte ifite ikihe kibazo? Ikibazo ni ukuvuga ngo nabatashira zira texte mu kibazo. Hanyuma M23 si ikibazo, ni pretexte bitwaza bakavuga ngo nico kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Okay, tuvuge noneho twemere ko ariko bimeze. Aba basirikare babo bari kumwe, aba ba general Ciwewe biriwe baburana, bari bashinzwe ingabo zimurinda n'abandi batandukanye bafunzwe, nabo baraziriki ko bari babafite n'ubundi mu maboko yabo. Ikibazo bafite iboniki. Urumva kuko rero n'ubutegetsi bubi si mu burasirazuba hari ikibazo gusa. Bino bihugu by'abazungu bwana Fideli, ubona ko n'inyungu yabifatiye nabo. Amakimbirane y'Abanyafrika inyungu yabo, nibashaka inyungu zabo neza, kuko inyungu si muri Kongo gusa bazishakira. Ibihugu byose bigize isi, kuba baba bateza intambara za Ukraine, bakaziteza za Venezuela, bakaziteza za Iran, toujours ni inyungu zabo. Ariko hariho n'ahandi bazishakira. Tuvuge se ko za Uganda nta nyungu bakeneyo, za Kenya nta nyungu bafiteyo. Singaba ko barababwira ngo nibubaka ibitaro bya Ebola, Abanyakenya bakanga, ariko bazabyubaka. Iriya nayo hari izindi nyungu wenda zirimo. Hari ibintu byinshi, ibihugu byinshi bakeneyemo inyungu kandi ntibatezemo intambara. Pourquoi twebwe bagomba kutwica kugira ngo bagere ku byabo? Baje exploiter minere, amasezerano akabaho neza mu mutuzo. Izi minere nituzigumisha muri Kongo se tuzazirya? Ntituzazirya. Dukeneye abazigura. Ariko nibazigure, nibaze dusinyana amasezerano, bavuge ngo turashaka kantite ingana ucyo, ariko baduha amahoro, Abanyekongo babeho neza. Nico dukeneye. Yego, tugana ku musohozo, hari yindi nkuru aho itsinda ry'ibihugu zo ku mugabane w'Uburayi ryasabye ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU wafatira ingamba zikomeye cyane abaturage b'Uburusiya, zirimo kubagabanyiriza cyangwa se kubabuza kuja mu biruhuko muri konje mu bihugu by'Uburayi mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje kuba cyane muri ibi bihugu byombi. Intambara nayo yatangiye 2022. Iki cyifuzo cyaganiriweho n'abaminisitiri b'umutekano
n'ibibazo by'imbere mu gihugu bo muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye bigizwe na EU mu nama yabereye mu mujyi wa Luxembourg. Iki gitekerezo cyatangajwe cyane cyane na Poland, Norway ndetse n'ibindi bihugu byifatanyije nabyo, bavuga ko bidakwiye ko abaturage b'Uburusiya bakomeza kwidagadura cyangwa se kwidegemza mu bihugu by'Uburayi mu gihe igihugu cyabo gikomeje intambara muri Ukraine. Kuva mu mwaka wa 2022 nibwo iyi ntambara yatangiye muri ibi bihugu, ndetse kandi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse amasezerano yoroherezaga abaturage b'Uburusiya kubona viza no kwinjizwa mu bihugu by'umuryango wa EU. Ibyo zatumye gahunda yo gutanga viza zisanzwe ziremera cyangwa se zikazwaho umurego umuntu kwinjira muri ibi bihugu bya EU, bikaba bisaba imbaraga nyinshi kuri iyi nshuro nyuma y'intambara hagati y'ibihugu byombi. Kuri ubu ngubu abaturage b'Uburusiya basabwa gusuzumwa buri gihe no kongera gusaba viza nshasha igihe cyose bateganya kuja mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Urumva ko naho aba baturage bitaboroheye, barimo barazira ibya leta cyangwa se inyungu za politiki. Ni ikibazo gikomeye. Nibihangane nta kundi, wenda nabo bizakemuka. Yego, hanyuma nagira ngo dusoreze ahangaha dushimira abo twabanye muri iki kiganiro, muri aya makuru. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, nubwo hari ibibazo, revolution irakomeje, nta gucika intege, turacyakomeje. Niba dukurikiye nanone utarakora kuri subscribe, ese wayikanzeho ko ntaco bitwaye, ntaco bikugabanyirizaho, ntibiremereye, iroroshe. Hanyuma nunabishobora ukore share, ukore comment na like. Hanyuma rero mwakoze cyane kubana natwe, amahoro ya Nyagasani akomeza abane natwe. Bobis nako Hosbone, sinzi ko wenda hari ubundi butumwa waba ufite, hanyuma tuze kuva kuri microphone. Nta bundi butumwa, ni ugusabira abantu bose kugira amahoro ya Nyagasani no kugira urukundo, gusenyera umugozi umwe kuko ari cyo kizaduhesha intsinzi. Urakoze cyane. Yes.